the chin post zau to leng tu nan di lak nan kut kanin tai chan na thong ni kul le thum Dipa ni kul ni khat Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan than kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu van long ka da unak ruang le kap ni ka da unak ruanga khampat khopi in som nga leng akang mung khopi bazar akang ruanga dor khan san ni leng achiam Mandle Palace chung Mandle ram chen uktu le uktu chang nak chu PDF ni siam nganin anka Sagaram chan chamu pengkom khampat khochunga December ni kul shong in SSC World Cup ni van longin kada unak antwa ruanga ale SSC World Cup le PDF kar kada unak ruanga in som nga leng akang tia thai ase palek sakhan he na inemina ummi in pol akang mi antam na in van long kada unak ruanga akang mi atam de kong khampat khwa mi pakhat ni achim khampat khwa chu alwan cha November ni sari thokin PDF ni anrakla ki thakhat leng ara unu December ni sari thokin lak chandinga kale shambun SSC World Cup le molai shambun SSC World Cup pol ni anrak pan chan I PDF he kada unak aswal khampat khopi la chanding in SSC ni chunglei le tanglei he kada unak antwa na in PDF ni fak ngain an ka nai an khamve na cha a December ni le ruka SSC World Cup pol chunu an kir chan tia twal chungmi na sanin thai asem Khampat khotsung kada unak ruanga ral sharin asam mi na chu December ni kul thokin khotsung an pan chan I number 1 le number 2 sanga a ummi na chu an in an pan ngamri lo ta thai asem Chinram kul falam peng valung le te dim khwalain kaleya akal mithil phormo chole khwatlong mo cho pol chu kale siang hlei run mai SSC World Cup check gate ara cup nikal an on na lo cha a nili an tap chang tia thai ase mengkwa LSD det sidor ponga mo cho pasha le mengkwat phaklana mojo pasari tluk chu kale khochunga an lu kho lo nak le khai kam khwain an nga nak kong mojo khal tu pakhat ni selena achim December ni hlei riat ni hlei kwali ni kul ni thom chung mojo lam kan on ti in CDF CDMC jin ni thong an than nu a valung le te di ma atap mi mojo na chu kale mi wa an kal na in meng riat SSC World Cup pol ni kal anon ti na lo te thai ase chinram kul falam peng valung in waibula khwale kapin a hel I kale mi ulaya akal mithil promoto na song kale mi thanglaya an tap na Interim National Consultative Council ICNCC lam thwan ningin chinram ram khel kalpi dinga CNC Mindat, CDF Mindat, CNO, CNDF le ZFU PDF Zolen chu Tonbero anak le che khanak an ngei na kong CNDF Vice Chairman 1 Sarai Peter Thangni achim CNC Mindat, CDF Mindat, CNO, CNDF le ZFU chu December ni hlenga le ni hlei ruka chinram hun pakhata CJDC chungtel na he ton nak an ngei I CJDC an sho nu a December ni hlei sari aral tukleram khel kongrian twan tri dinga ton nak an ngei chan te thai ase Interim Council dir mi chu chin mi phun le rampi a hwap lo cha an chawhlan lo nak le a hlan ten arak changmi ICNCC chu zulin chin ram khel pi songkal pi I funtam nak serding in salai Peter ni chun achim ICNCC chu legitimacy zong atling I strike committee CDMR MP na le shamtlai phu ni rakdir mi ase chulenga chan karlak chin rampi sernak dinga tel ok tlak minung na song ani telve a hau I ICNCC lam thwan ningin kal chu atlam plin bik na kong song achim chap December ni li in ni sari tiang Interim Council conference chu Victoria base arak to ase I Interim constitution zong feter nak rak ngai ase asina in CNC Mindat CDF Mindat CNO CNDF le ZFU PDF Zolen na chu avai khatnak Interim Council conference democracy he atlak lo anti cha an rak kai lo Mandle ram chen mandle khopi mengruka twal chungmi dor khan sariat lengchu nilhenga chunga chial di ding in SSC ni an chimna mandle khopi pengparuka ummi siang in basic education school a ummi dor khan pol chu
alwan chia thongni ilakum sari liawa sanan jo company ni an rak sak I twal chungmi na ni an rak chok mi ase kumhle rok arau hnuwa ato bantukin SSC ni chaldi dingin an chim na tia thei ase alwan chia thongni kul le thum July thla rarin nak cha pek in I chalding in an rakti changna hnu December ni hlei ko a pengfim chon nak uktu ni an au na I January ninga adok nak cha in dor khan vel te chwa tak dingin an ti na nak kong dor khan ngei tu na ni khatit media a an chim ni hleinga chunga an di lak I chial dingin an chim na I zangfa nol nak ta chial duwa chun ni sha chunga sakrep nak chunga cha bachia I copy tu chu ma le pengfim chon nang chunga chia chiao dingin pengfim chon nak uktu na ni a chim na SSC ni dor khan zariat leng chu I chial dingin an chim na liawa tangka liam ding le mun ma thar pek chan ding kong an chim na lawi zangfa nol nak cha tu chu December ni hle kwa in kol le riat kara chial le chia dingin an chim na pakuram chen chau chi peng mung khopi number 1 sang me mela bazar chu nizan December ni kul Zaanlei sumilam pakhat shonga akang I dor khan san ni leng achiam tia twal chungmi na sanin thei ase mei hi dor khan pakhatin achwa ke zaitin da achwa ning ase ti chungal aselau dor khan akang hi sumilam pathum chung shong arau I dor khan san hi shong chu adi lakin achiam di akang mi dor na chu ni pon dor aidin dor electric theory dor le thilphun phun swar nak an sina buak lak in akang mi theory di lakhi chat sing thongman ase tia thei ase December thlasham thoka mung khopia ka daunak azwal I tal chungmi na chu ahimnak mna ral an shal ronga bazar velte songkhar arakse chu hnuwa mung khopi chu adai chan I December ni sha bazar pol song an hun chan December ni hlei thoma mung khopi chunga SSC wal ka pol an lu chan I khopi chung hun tampia hun quarantine century an chong tia tal chungmi na sinin thei ase Sham uknak asham bongi Federal Democracy rampi sar asi khonak dinga wa sham tla UWSP he mun khatia rian chan andu na kongchu New Zealand ven nak sungni anlangter December ni kul UWSP komsom thumle kumnga tlin chamtwa ka NUG ni wa sham tla he changti in rian chan chi andu na kongchu cha an kwat na I NUG ni UWSP cha an kwat mi chunga chun an rian chan ning le andam khel kal pi ning an chaw hlan nak le NUG le UWSP chu chwa khat una bantu kan si tia anlangter NUG ni UWSP cha an kwat mi kong he pe tlain media ni wa sham tlai tram baw ngei tu ngi yan chu pe tlei nak an to na in chu kong he pe tlain se men achim du lo Karen Ramkul chain se chi shambun SSC World Cup khala ya zan hi somret le pathum battalion in Deputy Sergeant pakhat chu khen sina December ni le kwa CDM atwa CDM atwa tu SSC World Cup je ku kumkul le kum thumni MF4 zone khat 40mm bomlung riat kwan bom li le 5.56 meter kwan som sari le kwan nga he ape tia khen ni anlangter SSC World Cup Deputy Sergeant Yekukuni SSC World Cup chung a liawa chunglei boy ni an kut tangral kap an namne tukme chu adu lo ruanga le phungning lo le sham shamin mia uktu SSC kut tanga adu ti lo ruanga CDM atwa tia achim sham nam le zen kwa ne CDM atwa cha a khen ni lomman chiat singza le sing somnga an pek te thai ase Mandle khopi ong meta san peng Mandle Palace chunga Sham abun mi Central Command Headquarters chu ni hin December kol le khat sing le ya sham nganin an ka na kong PDF le Palace pong mi hani chun an chim chu ka da na ka chun Brave Warriors for Myanmar BWM in Trambau ngei to pakhat ni Mandle Palace chunga mi Central Command Headquarters uktule achang to nak jong thate itin in sham ngan 107mm lungrukin an ka nakle lunga chu tlamtling ten apwa na kong RFA ya achim kadawna ka athi mi la atliam mi an le law ngal aselau Mandle Palace ka nuwa SSC World Cup pol chu khochunga chekhlat nak an twa tia thai ase Mandle Palace ka dawna ka Mandle Security and Special Task Force MDYSSTF pin ulun pengkom pa ka pha No More Dictatorship and MDPDF le Brave Warriors for Myanmar BWM na ibomin an ka tia thai ase December ni kul songa Sepi su Operation Minin Mandle Palace
ubu thong in lai fang telin man le khopi palek sakhan cheu khat chu man le PDF ne join in an rak ka chang